Ndake ndaqotshwa egoli thimi nethandbhodi if ugcwele yi-10 ekusendishayile hosi awunoniphothi ndime nje mfethu ngiphothi ngakuphothi okay ngwaniphothi afada bake ulibami ngatshoni thambo lenyoka mhlaba bamzondaka lokho nami ndingumzoni anobhodi lipendi ekusemaninzi amantombi anoshiya ikhaya lam just for your body lelodi ngoba ndibuza bekasi what really happened latsotsi ever since iladina umchita ngoku asimboni ekusenda smell ismokwa sam fit lo mcula ngakubosi but let me get my facts straight before ningene kwistory ngoku ndirata utawhite ayibambe nyani le phone ekuseta line ukanje nakanje past 3 phayelode ekusengqotshwe egoli ngoku ndiringa nawe tan police inxeba phewosi ekuseye don'ti A-Cee what the fuck bra uthi wenze ntoni eish da it's a fucking long story speed us amantombi siqale sakakana but umchite bengaliboni eish okay Khosi mfethu ngasekhaya so anothanda ikhoholi ngicela igama laletsotsi cause icacela isiboni namhlanje kuzoncwajeni khona uzoye ebhondi story sami ke yes story sami neGoni story sami yes story sami neGoni utawhite udrop ifoni okwenzeka ingozi cause utawhite lijoni I think ndringa bhaye nenza short nje story Khosi phela njengantsomi awungwasekazi iflow line awutholi khalile idlozi bathe washa basebhondi lamtshita ngolidlozi bathe behlele ighost tawathe aphakamise mfethu akasoyi andithetheni ibitheni yakho bawugcinga ntoni mfethu I'm sorry that I'm not sorry lesixhosa naso sitsho if uphila ngeGoni uzophoda ngeGoni yeah I hope unimamele story sami yes story sami neGoni story sami is story sami neGoni story sami is story sami neGoni hope unimamele story sami yes story sami neGoni